thil reng reng in ton hun om chuan to hun om thina tiang che chuan me chia po an lo le ro la thian lo ne ya chuan an lo pa a kum som nga vela thi lo hul thina hei thil pa ngai khovel kal phung mani a pasela har satna athen ve thina tia wa chuanin en kol ngai thina ni hetianga kum somli somnga vela no ni a kum khatchunga le vela mo thian ne to lo hian menopause antia me se tu hul hi nat nan lovin thil thlang pa ngai ni ti to kha har satna sian ro chuan nu na ti buaya ti ji om tura en kol te ngai thin thi hul ti hi me se tan thil riat ngom lo ani a tham tak chuanin an ru in fa ten lian ta a taksa po lo choi ta ke hian nge ka ti ve ang ti a lungai ta ka en ngai to po thilom the ani a sayang khan atla pui thuin kum somnga vela thi akula athen ama de wa then atlai de wa hemi me chi bom in me cha tha de tuin nang asiam chho thin estrogen le progesterone atlem tiala atopa chuanin thlatin thi dei te po kalo to pa thia hul ta thina fa po an hring the to lo thina ni me se te hul hian in har sana rang a then theya me se te hul rang a sat ta to ai ang lo ba anu sat dan po ai ang lo ba emi thi hul ma lo in bo se lo te po atul ve thri thi hul don na hian thi nei amu mal lo wa achanga tam achanga tlem ti amu mal lo ka om thina thi hul don na vela har satna om hi perimenopausal syndrome an tia tin thi hul nuwa har satna hi postmenopausal syndrome an te boka premenopause symptoms om le a emi thi hul tu lo in tham lo hi ani bera hi premenopause syndrome symptoms hi kum somli thin ma point alo in tran theya hetia kumpel tu hianin nun phung hisel takan poi mo le a me se ti hul nuwa hianin hemi ru veng tu ti mayang hormone estrogen atlem ta awangin ru achak lo ba in ti hul nuwa an lo thau du boka ek ta wa hian ru ta po thliak tu thin ti hul nu hian lung nat na om du na tam boka in zun kong lam po akhoya zun chuak set te le zun che thlengin om du a zun kong a hnai emi UTI kan ti te po hi an ni ol sam to ti kha vun arawa sam arawa anu sa to lawa tin no te te po lo the ba ki hul tur te hian rilu lama por satnan ni a foina rilu in thak thut rilu mu mal lo ten nei tu a ken khat pe chon muai na kan ti emi lim lo na depression te pon ni hial thi hatiang depression tiang te hi synthetic hormone le antidepressant mangai na colony fowa ye an chok te bok na se side effects ani ti ro ri ta tha a chang in taksa lum pu pa tina cha hei hot flush an ti a chang in than ina bol le a tiang kan taksa lum pu anua vot ti a khur le thlam tla hetiang hi ai nom chok du he ni chan le wang po om lovin an thinarim fowa tin an thin te po achia a an pasal ten an luat po le an ngei zuwa te pon oma lu pakhat point ti han ni fila don mai tiang bela chuan ka pasal hi ka ngei tlat mai a min duat po le hian ka ngei tut mai a ti hiala chuwa hin tin er ba kha hianin zan mut theilo zan mutil har sat an neya an luak ka chuaka an lu te po hai thina me se tu hul don le hemi thu hul nuwa har chat na nei te hi an chen puite an chung te an pasal te le tiang ti gen rethia ma du taka en kol hi an lo mo ani en kol na long hi an suila thi lo hul hian serat tuin nang tlemin ser chung arawa no panun man in polain na duwa
eva hian mi chatam takin lo panun man pe lo fo etianga hian serti non na anui chi vitamin E oil te oma e te in te tha in halu tuk lawa in soi soi te po tha ha emi processed food kan ti kan soi jing to a tiang te thingpui thum coffee sa thau thil mom thil thum siam chokong chi chini te long te zu tiang alcohol tel na thim thim ti in su ngaya hormone tel na chi tin kan sai te po film korangai huanga da tiang ran te hi hormone tek te pon ni fowa heng te pon su ngaya bekang hi atha plant estrogen anti isoflavones genistein le diazein apaya heng te hi phytoestrogen sani estrogen angin an thoka chuwa heng te hi ai tama tha bekang hi probiotic anti an chaw hi ni ko chunga rithachi in siam no puya ni taksata taksai na sin chu kha apuya e tama tha omega 3 fatty acids tamna chaw e tama tha chuan dietary fiber tamna chaw e tama tha ko ka minerals pai tha tiang whole grains kan tiang chi te e tam tu ani flaxseed oma he te po cha the te po ani oil te po oma he te atha ramba kan ti hi atha ko ka jiksen kan atha oma he te po amu te po oma he te po hi atha tin thlai chuanin broccoli le zik lum le kale kan tiang chi te hianin estrogen omzat wong dik the indol 3 carbinol paya in he hianin taksama mo vitamin C te vitamin K te le electrolytes te pai tha ente poi e tama tha indol 3 carbinol hi tasata hin lo tang kai le maya hormone mumal lo wanga harsat na rang ta ni na thale hormone mumal lo wanga luna bengon migraine kan ti ta te hian tha ti hul don harsat na rang ta te zana than tha thin te le ti chuak mumal lo le tam tan te hian tha indol 3 carbinol hian cancer om thina aveng thela fiatani nute cancer en konda te po an mong thina in tui ril tui sit in tam he te po hi poi mo le zelani tin tun ma khanin ayus dam do pakha ti mak to lan hi kamang thina hi thale ka thea tuna te po hianin alo mem ka helawa phai tang hian ka cha mai thina klimak to lan he hi thinei thihul don nei le thihul no mi sa har sa ta na dam doi thatak mai ani harbat kan ti bai chi ayus dam doi hi ni tin khia thiam lo le thul dam te chu comment lama te kan sui sun zo manga ka channel te lo like ka lo subscribe turin kami na cheu